Dan bara yang ana jingkya sumadan. Wadaw. Sakit mo? Sakit gua di Cirebon. Tak pangat mo kata. Pangat mata. Ini masih berdam, coba syuting kaset. Oh, si kerak masih. Central Board of Film Certificate. तो सर लाया सर्टिफिकेट ना Hoi dah jawab. Wadaw. Nak apply mentah nama dah pun terima kasih. Kita tanya nak sertifikat dengan Guwahati. Guwahati mo duty Cirebon dong Kita sekarang buat bagi ID kesan. Kau bala ID kesan yang film tingkai mah. Inang wan aku penai Julai. Kita ingin wan film sekena film Wadaw. Dia inang apply mentah biju sinema. Dia andalami kita kasih belah yang lain ingin saya ni Tikijirwai arteli gitu namanya. Arteli kijirwai. Wah. Bisa kijirwai kaba kipa al community kijirwai jo ram susyang. Ke ngikut man plat no kamkloi na jirwai jo ram susyang mak kijirwai. Kipa snap mah pulang. Bagi jirwai jo arman kini ru arteli. But kipa kis enjoy sinema lah kios ngik arteli. But arteli kifai no. Arteli kifai. Oh ngim dalat han ban compare bat kiwai hendai ngila persang ni. Nalai ni plut han ro kamlong amar kajing Pisaru dalat han ban cover nomor pasal kita kau semua include handuk kau semua ini skemba dan begitu aja kesan kita ba disalah ban oleh bahasa show jadi ini kita produksi boleh syukur Guwahati sedikit Guwahati Cirebon तो वडाव प्रोड्यूसर साहब इधर ही है प्रोड्यूसर डायरेक्टर बात सेक्शन से भी एक्टर एक्ट्रेस ये है हम लोग का शाम और ये क्या नाम था रीमिका दखार it's secret secret तो jirwai bro tadi jirwai जिंगरोय आर्टली Song डन सॉन्ग गाना दो गाना है इसमें और फाइटिंग तीन फाइट सीन है इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है तो ram susyang Singer. और सिंगर राम सुस्यंग है Malaysia आरमन iman pentingan berubah na mongap अच्छा तो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों ये वडाव Pendapi festival na kapal itu nak sebar ke jalan. Namkwa bangat kutsa ang nisula. Dan bara yang ana jingkya sumadan. Tambah duduk di undangan